kwacaca ukuthi ama-applicants lapha angifuni ukusebenzisa ibala elithi ukuchapha kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile ama-summons ababewafayilile hayi ngokuthi khonokho sebekucela kathesi ku-application kube yikho kudetermine. Ikhoti ithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibani nguzibani. Ngakuthi ngenxa ukuthi wena ubelieve ukuthi uzibani awumelanga bambe into le ngendlela enje ayisuba bufakazi lobo. So ikhoti ikufake kwacaca isebenzisa elinye ibala elingani liqada yona yethe bangamachapha. Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi isikubone kwaba njalo ngoba yithi kade si-apply ukuthi kube njalo kodwa isincishile ama-costs angani athe xaxa kodwa kungasenani ikho sokukhona. Briefly inshona ngathi shafamba